Praise be to God. Praise be to God. I would love to sing a hymn which is not for the morning session, but is one for Holy Eucharist. But allow me to sing the hymn 232. Amen. Let us pray. Sithandaza egameni laNkulunkulu uyisene ndotsana namona ingcwele. Amen. Babelolungile siyabonga. Sibonga Nkosi wekuthi uyasimema usimemela kuwe. Wekuthi Nkosi aside side uphumula enkosini. Siphumule endleleni. Oh Nkosi, what a mystery. Sithi siphumule endleleni sibe futhi singanakuphelelwa ngemandla kuyo yona lendlela. Babe siyabonga Nkosi wekuthi nguwe wedwa Nkosi losinika kuphumula, ngoba usikhokhile lesimemo Nkosi kuMateyu uthi nine nonke lenikhathele nalenisindwa imithwalo wodani kimi nitawuphumula. Lahlelani kimi imithwalo yenu, mina ngitaninika kuphumula kwemiphefumulo yenu. Babe wethu lolungile kusasa ke ekseni nje moya ingcwele siyathandaza sinikela abantu bakho uNkulunkulu wethu noma phi lapho bakhona selusele bona Nkosi ubaqinise ubaphe amandla
uphinde ubaphe nevikeleka kwekuthi Nkosi tonke tindlela tabo tithambiswe nguwe Simakathe ngayo yonke indlela uNkulunkulu lo wenta ngayo. Thatha ke Nkosi tibonge tikufanele uNkulunkulu wethu kulo mzuzwana ukwente konke Nkosi ukwendela ligama lakho lelinemandla manje naphakade. In Jesus name Father we pray, amen. Sihlangane ndzawonye njengemzelo uNkulunkulu sisemkwaba betomfumisa nekutombonga nekutawukuva lifu lakhe lengcwele nekuletha kuyathethingo temhlaba nekuqela kuthethelelwa kwetono tethu nekufuna umsa wakhe kuthi ngendvodzane yakhe Jesu Kristu sidinikele kuba simsebentele. Inkosi yondla abantu umusane liqiniso kwedanga Jesu Kristu asimkhonde simthumise. Nkosi vula imilomo yethu uthe silithumise silibonga ligama lakho athunyiswa uyise nendvodzana namoya oyingcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini, amen. Thumisani inkosi, hallelujah. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone for the sake of your Son, Christ our Lord. Forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and set us free from them through Christ Jesus. Amen. Ngiyacela ke ukuthi without any further waste of time singene emahubeni lamiselwe lelilangana namhlanje na ekuseni lokungumahubo 137 na 138. Sahlala ngasemfuleni yaseBhabhilona sakhala khona nasikhumbula iSiyoni. Saphanyeka emahabhu ethu etulo eminyentaneni. Bathumbi bethu bathi asihlabelele. Nebacilati bethu basiphukuta ngekuthi asihlabelele tingoma tekujabula bathi asenesihlabelele lenye yetingoma taseSiyoni. Singathihlabela kanjani tingoma taSimakathe sikulelinye live? Nangingakhohlwa wena Jerusalema, sandla sami sangathi sekudla singamane sishwaphana. Sengathi nelulwimi lwami lunganamathela elwangeni lwami. Nangingakhohlwa wena, ngingayenti iJerusalema ibe kujabula kwami lokukhulu. Khumbula Simakathe lokwentiwa ngema-Edom mzukwana uthunjwa iJerusalema. Khumbula ukuthi bakusho kanjani ukuthi yiphikiteni iphele ijinya. Wena Babylon uyawubhidlitwa ubusisiwe umuntu lo uyawuziyisela kuwe tendo takho lo ake watenda kithi lo uyawubamba tinswane takho athi saqade emathwaleni. Ngiyakubonga wena Simakathe ngayo yonke inhliziyo yami. Ngunika luthumo embi kwabo bonke boNkulunkulu. Ngiyakukhuleka embi kwelithempeli lakho lelingcwele ngibonge ligama lakho. Ngenxa yomsa wakho nekwethembeka kwakho uliphakamisile ngetulo kwabo konke. Ngathi nangikhala kuwe wangiva wangiphendula. Wanginika sibinzi ngekungiqinisa. Onke amakhosi emhlaba ayakubonga wena Simakathe ngobe awevile emavi akho. Ayawuhlabelela wena Simakathe ngobe bukhulu bukhosi baSimakathe. Noma Simakathe aphakeme kangaka uyabanakekela labatitho bakho, kodwa labatiphakamisako ubabukela khashana. Noma sengithungeletwe inhlupheko
wena Simakatse uyayiphephisa impilo yami, ungivikele elulakeni lwetithathamu, unginyomule ngesandla sakho sekudla. Simakatse uyakusifeza kimi sethembiso sakhe, umusa waSimakatse ume kude kube phakathe. Cecela lo msebenzi wakho lowawusungula, ungawukhohlwa umsebenzi wetandla takho. Akuthunyiswe uyise nendodzana namalo engcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude benini nanini. Amen. The first scripture reading is written in the Old Testament, the book of Obadiah. There is no chapter here, just verses. Verse 15 to verse 21. Obadiah, verse 15 to 21. Lilanga laSimakatse lekwehlulela tonke tive selisondzele. Njengobe kwentile nawe eDomu, kuyakwentiwa njalo nakuwe. Tento takho tiyawuphindiselwa kuwe. Njengobe nawe wanatsa indzebe yekujezisa kwami endzabeni yami lengcwele, netive tonke tiyawuyinatsa khona siphelane. Tiyawunatsa, tinatse kuze kube shangathi atizange setibe khona. Kodwa endzabeni iSiyoni kuyawuba nenkululeko, kuyawuba yindzawo lengcwele. Umndeni wakaJakobe uyawulidla lelive lekulifa lawo. Umndeni wakaJakobe uyawuba ngumlilo. Umndeni wakaJosefa ube lilangabi. Umndeni waka-Esau uyawuba dibi. Bayawuwokhela ngemlilo bawushise uze uphele. Kuyawubade insali emndenini waka-Esau. Mine Simakatse sengishito. Sive leziqhamuka eNegevu siyawuhlala eveni letindzaba lekungela eDomu. Sive lezisuka emaqeleni etindzaba siyawulithumba live lemaFilisti. Yebo, Israeli ayawulithatha live laka-Ephraim nelaseSamariya. BakaBenjamini bona bayawuthatha laka-Giliyadi. Lama-Israeli latsingisiwe laseKhenani ayawulidla lelo live lize liye kuma ngeSerefati. Labatsingisiwe bekusuka eJerusalema labaseSerefati kwanyalo bayawuwadla emadolobha aseNegevu. Emaqhawe aseJerusalema ayawuyinqoba indzaba iSiyoni, alibuse lelive laka-Edomu. Lo mbuso uyawenganyelwa nguSimakatse. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini ya 1 Peter chapter 2 verse 1 to 10. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 10. Ngako lahlani bonke bobi nebucili bonke nekutendisa nemona nako konke kuhleba njengebantwana labasanza kudala langadelelani lubisi lwamoya loluhlantekile nalolungakabhiqwa nalutho lolulivi laNkulunkulu lenitawuthi ngekulunatsa nikhule nize nisinziswe.
nani senitibonele ngekweni uthi inkosi inemusa njengoba kusho umbhalo. Sondelane enkosini ngoba yona ilitshe leliphilile lelaliwa bantu bathi alinamsebenzi kepha lakhethwa nguNkulunkulu njengelitshe leliligugu. Nani ke wotani kuyo nibe ngematshe laphilile nakhiwe libe yindlu yamoya. Khona ke niyawubaba priest labangcwele bekunikela imihlatshelo yamoya leyemukelekako kuNkulunkulu ngaJesu Kristu. Ngobe umbhalo uthi asenibuke ngibeka eSiyoni litshe lekusimisa indlu lelikhethiwe naleli ligugu, lowo lokholwa kulo angeke ajabhiswe. Ngakho-ke kini lenikholwako leligugu, kodwa kulabo labangakholwa umbhalo uthi lelitshe lelaliwa bakhi seliguquke laba litshe lekusimisa indlu. Kulenye indzawo uthi leli litshe leliyawukhuba abantu lidvala leliyakubawisa nembala bayakhutshwa labo labangalilaleli livi vele bamiselwe kona lokho. Kodwa nine nibe luhlanga lolukhethiwe, nibapristi benkosi, sive lesingcwele, nibantu baNkulunkulu labakhethelwe umemedela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Nguye lo wanibida ukuthi niphume ebumnyameni nide ungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisayo. Nine nani ngesiso sive, kodwa nyalo senisive saNkulunkulu. Nake naba ngaphandle kwemusa, kepha nyalo seniwemukele. Let us pray. Babe lolungile, Yise wenkosi yethu Jesu Kristu, sibonga ukuthi wehlulela kwakho akukho khashana. Usho njalo umbhalo uthi Nkosi sekusonzele. Kuyasijabulisa Nkosi kuva lamagama thine lesilinzele ubuya kwakho, thine lesilungiselela lakho. Kuphinde usende Nkosi sitibone ukuthi sibabi kangakanani. Kodwa lo mlayeto Nkosi uyajabulisa ukuthi uyeda usishiye nensayeya yokutilungisa ngekwelivi lakho. Babe wethu lolungile, siyabonga lokho ukuthi Nkosi nakuba letinye timo tisithatha tisimikise etindzaweni tekudzingiswa njengaba kaIsrayeli eBhabhiloni. uNkulunkulu siyakunxusa, siyacela ukuthi Nkosi singayilahli imintshingezo yokudumisa libizo lakho. Singayilahli i-instrument yokukudumisa yokukubabata. Siyeva ukuthi Nkosi bakaIsrayeli bayihenga etulo emnyentaneni ngoba bekukhona ukukhumbula ukuthi it is not finished. We cannot destroy the instrument of worshiping God because of our calamities, because of our disobedience. We will still hang around and confess our sins and repent from them, and we will have once again an opportunity to use those instruments
That's why they didn't destroy them. Lord, help us not to destroy any instrument of worship that you have given to us, that you have bestowed upon us. But Lord, we pray that we continue praising you no matter our situation. Because Lord, blessed is the one who fears God and will delight greatly in your commandments. Lord God, we thank you that even our children, our generation will be mighty in the land. Not only to be mighty, but they will also benefit from the blessings of God, from those who have lived a righteous life. We thank you, Lord, at this hour of the morning, that every attacker of the good things, like Goliath, will be paralyzed and cut off their heads, such that your people, Lord, they move forward, not to be stagnant. Lord God Almighty, bless us and bless all your people, and make us, Lord, to test after your righteous word. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you very much. Let's just go to the market and come back. Amen.